Oh, enu dear, me nya hypocrite wa ha. First, no, nanke boomi pa, almost every week bia na ye was set so, but ne entisa, but notwithstanding no so no. Bibia ankechi, se minu mi enu ye kan ye hu bom, na ye de nan si ho no mo se ye be revive Ghana movie na. E be jane nan so en sai kra. Once ye wo en daso no en ni swade hunu no. Ye ni swade hunu na de ye beko akwantuo no. Enti na ense ye. Ya ena ye nhihye ye bi enhyeda enye fem. Enti da bia ya meka se nyame moa etichirufo bi asabi sika kakra wo mo nsem ene empo ye government no se omo beso yasene na yetimi ye fapem no etim, especially say bia Ghana Actors Guild ye benya ye president ye leaders no in their subsequent orders say bia ye president ye vice ye secretary ye say enti no na afi yen hyehyemra ento ho say bia me Porsche me ba be twasini na manka nkyere board no na obia se say no obia timi sorry na onya ne sika no afa camera no akogina baby no otwa film no friend who producer but senka ye wo sa hierarchy na enko obia ansori enko nkotwa enkogina baby infa camera say o producer otwa ne film ye yes an hihye ye ni nyina to ho no ma me feel say ye ni mu bete na be ma movie industry no so enyini pa anything on some movie no enye just camera na ye DC artist ni so wo ba production house wo crew no ye wo camera ye wo light ye wo sound doso ye wo PAs. So one movie saying one show ya na enipa wuti o mo kakra was setting so no ekeka kok bear 50 enti no se boy bi kra no ye street boy no nam ne ba bi no oni adwuma bi ye e na per movie na ye twa no onim se so ye way production assistant ye betua ne ka e ye adwuma movie no so na apart from that no e boa ye yankasa ye health ohun ma ye nyini kra eche enti no obia pese ode ne ho ebe hye nti me feel say ye movie industry ni de enya fapema ebe boa pa twimu dinosaur ubon se watu na muwiem onam wiema no akopem national theater na dan nyina abubu. This is not our culture, this is not our story. Say ye share telenovelas na omo kasa no omo ye wo Indian movie a omo kasa omo sa omasa ba Ghana ye niema de bia ye copy from the western world inti se nipa na ehwa se mimi say me pe black American movie na se me hwe black American movie na wo ba be yi sini na wo portray black America a year. I would rather watch black American movie oti ase inti me feel say ye ma ye nigi ye culture ne ho na ye content ni ye ye die mu a people will buy into it. Every single radio station that wants to talk to you about the movie industry, they go like Musina yesi egu no me pese me no mudi ho nkomo kakra. Go like so oni asam foforo kan me bacho enkase sini ne yeden egu. What we saw here egu anase ngui no mintini ye egu anase ngui